Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Hagajanmiat arpulai trek unai tung arja arpunrio, kawai ka trok jong weu trai jela ya kabalanya do weu nang nya trok na kathain krang nong thlio, klalet chakawai ka factory ka tip kerteng gum ka Pawan Casting Meghalaya Private Limited, kabadan Haberni Hadri Bhoi District, bankit ikinar rod katkum ka jing patha bala ai ho. Henry ondala poi hagate ka factory ki nong tre be ki nong up jong ka factory, ki badai ki bar jela kim shemla ai lat banya chakman, bankit ya gite gitiar. Unongnya trok ula pintip mardor cha utrai kali, pada hadian ke jinge kren, utrai kali ula patha ye uber unmi no nakate ka factory, but let kit daki wei pat kimar. Kat bau dang persyang ban mi, lekin no baki nong tre baki nong up jong kate ka factory, kila khang lenti ka trok, kim shem la sha e ka ban mi shabar. Tangkat ta, Henry kila bat jubor ru ye ka trok, pada haga por bau nongnya trok udang phone cha utrai kali ban pintip ye ka jingja, laong ba kila kini jubor ye ka mobile phone naka kati jong o. Hadian kini wei pat upara nongnya atrok ubla yo jing tip ya kini ke jingja ula let mar chakate ke jaka banyarap Henry mauru ula shak tak kati ha ki brio jong kate ke factory ki arngut ki nongnya atrok kila pentip mar do kini ke jingja shaka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association bat hadian ke jingyo jing tip ki de khot jong ka association kila hiar mar berni hat bentuklar halor kini ke kam ki board penya jong ka Pawan Casting Meghalaya Private Limited ru kila mi banya kendo bat ekran bat ginong yalam ke MCTODA. Hagate ki jinge kendo ki board penya ka factory kila kerpa de ka association man penbet ya kini ka kam da ka jinge smooth ho jingmun. Hadien ka jinge kren ki board penya jong ka company kila ai ru da ka jing tho ba kila rai ben be kam mar do ki nong tre bat ki nong ap bar jella ki blak ta kti ya kite ki arngut ki nong nya trong. Ka jingkren kala kut da ka jinge smooth ho jingmut hapadeng baro arliang Henry ke MCTODA kala pinpau bakandang bot dia ne kini ke kam ban pinti kena bakum kini ke jingja kinom ja शो हा किसनी की पोर बनवन मैनेजर से कहा मैनेजर बोला कि आज तो रात में नहीं होगा कल सुबह होगा मैनेजर मोबाइल कर दिया बंद कर दिया अभी मैनेजर को रिक्वेस्ट करे मैनेजर भी मना करे काटामैन भी मना करे ड्राइवर को रिक्वेस्ट करे ड्राइवर भी घुसता नहीं अभी वो ड्राइवर जो जिसके मालिक के अंदर में आया था ना उसको मैं बोला ड्राइवर को उसको कॉल लगाओ उसको रिक्वेस्ट किया सर आप एक काम कीजिए हमारा मैनेजर से बात करवा के आप सिर्फ गेट पास हम लोग दे दीजिए वो हमारा ड्यूटी है वो भी नहीं मान रहे लास्ट में हम लोग अभी सब अभी हम लोग क्या करें हम लोग आज मालूम है मैनेजमेंट के सामने खड़ा होना पड़ेगा मालिक के सामने खड़ा होगा लास्ट में सिर्फ हम लोग कुछ मतलब उपाय नहीं है इसलिए सिर्फ ऐसा वो मोबाइल जो लिया ना सिर्फ यही सोच के लिया कि शायद मोबाइल तो रखने से ड्राइवर तो रुक जाएगा गाड़ी तो ayo bikin bat lagi kamu jemput bikin bat kamu ingat apa nikah aja कि bikin प्रेशर नंगने सकमान पे देखो एक बात ये है हम लोग समझने नहीं चाहिए झगड़ा झगड़ी जैसे भाई और हम लोग ये तो नॉर्थ ईस्ट के है आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लेकिन आप लोग देखो इतना हल्ला हल्ली ठीक नहीं है हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे देखो सबसे दुनिया में मोबाइल चाहिए हर चीज़ में मोबाइल काम चल रहा है तो मोबाइल छीनने के लिए इसका मतलब है अगर लॉ में जाएगा भी प्रॉब्लम है मोबाइल जब एक बार लेगा तो चोरी हो गया तो चोरी जैसे क्यों रखेगा प्लान में नहीं इसका गलती तो बकाना गलती नहीं रखेगा नहीं रखेगा छीन के नहीं लिया था नहीं रखेगा मैं नहीं बोल रहा नहीं देखो मैं नहीं बोल रहा आप चोरी कर रहे हैं लेकिन जब एक बार ले लिया तो इसका मतलब चोरी हो गया ना वो सर एक्चुअली जब फैसला में आया तो आप ये बात बोला था आप तो समझ रहे वो मतलब हम लोग का ऐसा हो गया रिक्वेस्ट करके मैनेजर को रिक्वेस्ट किया ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया उसका जो मालिक है उसको रिक्वेस्ट करके थक गया लास्ट में हम लोग को ऐसा हम लोग पूरा स्टाफ ही था पूरा और लोग नहीं गलती हुआ है ये लोग का गलती हुआ है जो इन्वॉल्व है उसको हमारा एक लड़का आप भी धक्का था क्यों कहाँ मारा आपको आपको मारा नहीं क्या कहाँ लगा दिखाओ
ठीक है दिखाओ ना सर जो इन्वॉल्व है नहीं नहीं मारा मारता तो ड्राइवर के साथ भी हो सकता है kata jumpa apa kata asli ini MCTDA Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association Rivoi Unit. Respected sir, with the reference to the subject cited above, I would like to inform you that yesterday it happened between security person and the truck driver. Security person Sri Raj Das and Prasanta Bora between Sri YI Marvanian truck driver. Now between these two parties, the management of the pawn casting factory through by the manager of the company Sri R.N. Chauhan, after cross-examining between the two parties, the management of the decided to terminate from the job within 7 days. It starts from today, that is 24 July 2026. And I assured to the Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, if it will not be happen the same incidents which is happened on 23rd July 26, and also I take this decision with the knowledge of the managing director, and we assure you to ever cooperation with the association. Iwan hang ni daga jumpa pau yo iya grup lamba dong i proses napa menin ba menin menbet ila penting ba grup bangin Iwan nok taksi jangan dijaka kemudian kajing ya hajia ba kajing syo edat ba kajing sya syo jong u member jongi te mening ila pelai pangwan hang ni ke kawai ngi syo permen menne ba hadin kajing simkia jong ba lumlang ba di presiden Ribhoy ba ki member barokan nyelawan hang ni ban pendep yang kena kekam dah kaji keren ke bajai-jai bat kini ki company kepada kapawan ispat company ro kawan hang ni lamba jong manager jong ka kila corporate bat ngi kila keren bat ngi bat kila la mansim ya ke decision ke jongki hang ni pedeng kaji keren jongi bakin weng no ya kini kinong tre ki jongki kuma kila kular yang ngi nadu mentagas ngi nai por ki hapo news ngi Dekat ni kedai ka disrupsi aku ikaliang man pensio ba kedisha yuroi ibriu ki jongi haman ki jaka om tanga kene katany lane om tanga kene ke area handring yo ina ka por ibriu ki jongi kat bagi dang bela dang mata ka jakpo dang mata ka ying ban pedap yang ying kasam handrai kinong wei ki wan hang ne man sim kabu ya ki briu ki jongi bat teng ke basyo si wat kim saliaro man ta lani man ya pensurut yang iwai ki jai beru ki jongi de hanrei apo ke am situ dang yo i tang ne kawai na kapor sa kapor ba ke ji teli ke de ka borba bangila job ya kene ka jingwan ki jingi mutakas ni hanrei ka jing aingu i kan le choblei trakan rat namar kene ka jing start ke jongu ban ai ke da jing start ha kinong ilam ki jongi kamtam ke Ribhoy ke Basimkia ya kene kekam de ngi na kaliang ka central body ngi dan kibok ki ruang kamtam ye ba lumlang ba ye presiden Ribhoy ba mun ba ye presiden jong jantia e baladon hang ni ba ye pig member baro ba pindang ya ne kenang ba nginom sya yuroi ha ka ri ba ha ka area ke jongi ba ngin long sem alor jong ini mender ki bawan ban khai ka ba akne ke area ke jongi kumbaki ong kumbaki clay na kapor sa kapor to siya yang ni mungkin ai kam ai jam ya pi sapo ke area ke jong pi andai kin ai kam ai jam yang ni om kum kita ki nong krong andai kin ai kam yang ni kum kita ki nong tre ki bapaka bat ngiro kinong melangin belahok da kata ka rukom ka badai bat ngi kmilanti ba nang ne shakmat ya ke ai ka jingele lene ke ai ka jinge sim ya ka rai ngini simbe ya ka wei ka rai da ka mensen rangba bat daga jing celur daga jing rai la di kumbangi ong na kapot hang ni ngasim kumu presiden jong Ribhoy ban ai khuble ye phi wei pe wei bat ka jin sanran lang ka jong phi ka jing ye trei lang ka jong phi kanang ai mensem susu ya kinong yelam jok MC toda kumno bangin sekri ya ki pra driver bat ik pra thot jongi bat kum kini ki jingjia na kaliang jongi kum ka MC toda nisngeu ban panrem bat kini ya kum kini jingjia nginom ailat ba kin su thiet ha ka district jongi bat ha ka jela hi borok koi lada kum kini ki jingjia lada kinang ye jia persya
ban ben ya ki para dapat jongi na kaliang jongi ngaong ya pi bang kulat balara kajia shano ro persya ya ki nong yalam lane ki para dapat jongi ngin ya tur ban ya kun ban pen yo ya ta ka hop Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya